Nakajia ko penidur Bhabriew ke belatip kum kemis Jaiñtia Queen First Edition berpenyat dak Kyrwoh riang Social and Cultural Club Jowai hakakat artarik risau arja arpusau had District Library Mentong Jowai ka Aishwariya Malang kalau long kedong job dak biyo phong yak pansngat Miss Jaiñtia Queen na pedanggi khalai ngot ki balawan banyesim bentar. Aishwariya Malang na lor bakalayo phong pansngat Miss Jaiñtia Queen kalayo ra ru hadu lightly ki khusnam bakentup ka Miss Popular, ka Miss Talented, but ka Miss Photogenic. Kabayo ra ay kanam Lahduh, kabaar kadai kadura chwa daw, kabayo ra ru ika khusnam Miss Personality. Yaka kerdan balai la yo ra daga epida ombon, kabayo ra ru ika khusnam Smiling Queen. La pli kani kerensan Yakob dawa polling do Menteri Ketenat Arts and Culture jaga sarkar jela kumukongsan haka jia dan lang uba pasman kar MDC uba dihemaya tingkan bat kiwe-kiwe. Haka digaski uba polling do ula ajing rap ru kembal lailak tingka syaka Kyrwoh riang Social and Cultural Club Jowai.
and gentlemen, and right now I would like to call upon the winner of Miss Jaiñtia Queen 2024 first edition goes to contestant number Aishwariya, ladies and gentlemen, the Miss and the winner of Miss Pyni, Miss Jaiñtia 2024. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.